Vacío, maite, abrí poco vacío. Papaya, guardias, papa. Imaname, cántalo, imatras kan kaipe. Papay, pim katkangke. Mana tilasan que como de dan sibet como se quita. Presidente de la comunidad. Ah, ya. Papaya. Pero matalo kan kaipe, ha. Imana la papaya. Zabe san kachka na makita khoi kiman chukaya, macho. Ibatak papasa ko. Imanos gat kamano che siquiera che comunidad participan que siquiera che reunión kuna mang ni faina kuna mang na total dejaron que khimata ma. Papaya, tayo kainin pa napika. Ayun naman may rekoro kani papa, ekolosyata, papatalaya. Ayun, mekos kachkan ke. Ayun, success kachkan ke may nata. Pero papaya, tayo reunion mang mana, tayo ati mo ka dito porque Behelia bang rekoro kani. Behelia, tayo ko na tonte ko na hamawa kami. Permanent connect che comunidad pe. Papaya. Ha, ho cosas ne saiki. Ya papaya. Kanang me plazo tkhuyksek paharin kamaya. Ya papa chaki dal tax pam pasawanki. Mana ya mona ki ngech kelakta mana fan participant yema pepas. Behelia ayun chay ko na de mata manan. Total. Mana chupa pa iba Cristiano iba kali koshara khara ko wang kichek. Mana sa honyo ha. Khan problema ki chay ha. Bueno, paharin kamaya plazo tkhusek. Datu repo kosak. Pasa con kicha. Mana como mana participant ni faina pe ni ma pe mata morosa ni hoyo. Tayo tatabik serve mo. Lista ta pasan ko natin mana kanki ni sote ki mana ultimo figuran basho. Papaya, uigora chica, papaya. Ya, bueno, macho, chaga, ni chkegi. Claro, te voy a chkegi, claro, te voy a avisar chkegi. Mana reputio, papi. Bueno, pues, lo siento mucho, hat chkegi, kuri que mana sama. Ya, chao, macho, pasa chkegi. La vez son kachkan apura, muro mana ikas, no jaba. Ham ya chetak, no sé, pensar en aspecto, obvio, hamana ki banana, pero paja ni con plazo. Ya. Pasa con ande. Chao. Oh, se derraba, chico. Ya ves. Entonces, mana chik tay, oy arriba kicho. Iba kaya ko sa tapos, tayo nakakunyang mantaka. Mana niyan, iglesia tap siya sa mana niyan, tayo tatap serve ko sa kanya siya ko. Dismaya o sintinda yo, batayan. Papatalay. Iman na chikaya ka na Tataya, barat uya riwaki, papaya, baby kaki, papaya, tatataya. Mananap iglesia tapas, rita ati sa kadacho, papaya. Porque mananap uya riwaki, manya ka mo sa tapas. Iba ko hili, kasakaray, kara ko ay tali muna sa kakay, komandida ba, tataya. Pero palabra kibi kaningkim. Mambuir fan tati kasi kalpanchak ko. Kuti mo na share kam ning kimi papay na tiko. Iba na siya takay. Wakat si Waki. Tatatayay. Waki, buenas tardes. Papay. Ima man to kachkang papa. Fabio, papay. Fabio. Papay, yak pasaroan. Papay, Fabio. Siya iman wakichay. Kay takita kurkuy kamni kuchay na desprecias ka evangelio kunapa. Papaya, sabes que comunero, presidente kamuro pa, taita serve kamu sa ibeta. Kang partisipan kito, nita ka faina kunapi, nita partisipan kito kang reunion kunapi, imeta marero sa kawain ako naman kay biko tsak atin din na tiyong. Ama chay takakasoy cho, chay haruna pasemilyan mi hang hakasuko Dios taitapa. Palabranta, chay tanyo hanchik kasukusong hermano. Pero papay, sabes que imaning mi. Pakarin po di siya, repakog kay komunidad mata. Simana reptiyo ka, nispanitida ta. Hayta, asya, chala ka so. Repoti sa ikinig. Mati sungki, cho Dios tayo tang kuida sungki. Mana chupa patiwang ka? Chay nakataki chay kusong kay cuerdas resonantes heredero de Cristo niskang waki. Kalpan chay kusong chikila paling wakin chikunata. Sumaktakit. Ito si papayakot, mamayakot na. Oyari ka mo kay sumaktakita. Kay takirikin. Kalpan siya ko na ikipa. Di wakit wakat ka. Prokulimap ka siya siya. Talbis wakat kang enfermidad kawampi. Tay siya kampi kusong kakay tay siya katap siya. Kusalay ko. Tamadalay ko.
Diosninchikmi Kuyawarqanchik paruna unanchasqanta Diosninchikmi Kuyawarqanchik paruna unanchasqanta Chaymi kuyay churillanta kamachimurqa kay pachaman Chaymi sapan churillanta kamachimurqa kay pachaman También saludo con esta alabanza vamos hermano Dimas Guisado y su amada esposa, hermana Pascuela Rudas, y sus hijos, Erlenda y Olvina, y todos sus hijos, siempre para adelante, con la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Una más se hizo Ccoicca Diosninchikmi Kuyawarqanchik wawqipami vidaykitta Diosmantihay hamuchkanmi waqaylla kay huchasapa runapaqa hamuchkanmi sasacha Ccoicca mundupa tukupaynin por escoriar Pastor Saturnino Minaya y su amada esposa igual manera hermano Fruelán y mi tía Teófila y sus hijos nunca desmayes en el camino del Evangelio así que vamos adelante Él nos ayudará marcaremos la diferencia hermano Fruelán